Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ya Rabbi Gauti Farsa Nagaya Rahmatan Nabi Korrabusa Sallallahu alaihi wasallam itin bisa Gara kopi totin aci sigaisa Qalbi na hardafa Hundunti hawasa Qalbi na hardafa Hundunti hawasa Alhamdulillahi Rabbi hijamoti Kana sinu eite markaza hudati Baraka nabuto achi baranneti Arda walid dufne masjidu nasriti Damata isati Walin nufidu daf galanni khasati Walin nufidu daf galanni khasati Al-Huda lalise je barbarana Taratu namata bigutongana Itin isin hagahu batiyasana Isin ifi gayasa hafidha Qur'ana Kanam mantihu kalama sakana kanin omishature bara arrakana kayon tiyatana meman lanjetani isiya jarana kayon tiyatana meman lanjetani isiya jarana yau defatu faisal ilma kesani si yau defatu baitan kulo karambana kalama isin isini halati su kalama sakana isan najabatan buya qiyamasan buya hamasana isan najabatan buya qiyamasan buya hamasan Allahu akbar Bewa hisi hifa dikiti markaza al-huda akana nunta markazini ko huda ito diyas kuno garasani hubba haga amma kana achi hinga madda atir raga madde faya ganda hunda gafana chibues hoge diyata adda anila fantahu hamma gubba khute gubba bilalu ganta sana hunda ya rabbi hawadis bakana gaibi kayon isa gudda ya rabbi hawadis bakana gaibi kayon isa gudda Allahu Ya warkazatenya barkaza al-huda kayo teti jahu khudura kulubta ikaiza mutabar ustazan ko hoda kaga dinjen ne bar ikaiza mutabar ustazan ko hoda kaga dinjen ne bar jette nama hasida bihisbi ijahuda hunda isani ramata kalam ya rabbi gutta isani ramata kalam ya rabbi gutta bogonna hingaban halkane tigiya ro akaman jenne isaya ro hunda Dukana basani dukana fudani ifan ubasuti kayo sani gutta ya rabbi khawatis bakana gaibi kayo sani gutta ya rabbi khawatis bakana gaibi kayo sani gutta Allahu akbar nama ajar season baru ustaz zakiya mari jodi tanis isim hundiya yawan terjere isan tugalle bakari fi mamakiya mizan rangkaian itu maseqani barseqan hadiya also isa fakenya godatan isan ta'ala anbiya wasawan pedejere isa ordawan pedejoni la'natullahi alaihi Abu Jahal jani barwadallibiya wasaydu madima berkala anbiya irra hajiratu nagayati rahmani rabbiya fakenya godatan barisarra ustazankiya fakenya godatan isarra ustazankiya Allahu akbar Alhamdulillah ya rabbi jalili atumma nafisi ustazan kulqali hasita bihiti ijamuda hunda irana haleli deme itindakin kan hasita milli ija rahmatati atumma nablali ija rahmatati atumma nablali Allahu akbar Anggap mencoba bu, buya atantana mali yo jetanis itiya darana. Atambane itu man nama itu kana. Kau gunakan itu re. Akamati mana silawat dembano halaya rotana. Insya Allah waliti debiu kayo gudda karna waliti debiu Rabbu makadana walin debisu Rabbu makadana. Allahu akbar. Ya ijoletenya ashita pakale kayo isin hatanju arda pilurulle tani gajjabise damu akkamale akkafin randinne mudawwara hijaballe akkamataalatan hada abbatille isinin dalini hali ganda jolle akkana bartani kalam rabbitille akkana bartan kalam rabbitille Allahu akbar alhamdulillah ya rabbi ya Allah ta'adda nubate mutiba adalla ta khaisa nubate dukana wallala me kalama rabbi wa nujawlala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun jadi rabbal ala sami wal qitata biha bi wallala war qur'anatu hundana madala alhamdulillah rabbi nubari war kalamullah alhamdulillah thumma alhamdulillah Allahu akbar
kawalin nufides Rabbu matokicha khaira wal bares kalama rabbicha alhamdulillahi ya rabbi hodicha walin nudebisu Rabbu mahadacha walin nudebisi ya rabbi hodicha walin nudebisi ya rabbi hodicha. Allahu Akbar. Ya ijoolletenya tan dhiiraaf shamarranii waa mi'aa waliin beekanii hamma wal biraa deemanii yoo jecha rabbii guddaa qabatan waan deeganii waliin nu haafidu rabbiin qur'aanaani osoo fayyaa qabnu xiqqaatii guddaani osoo fayyaa qabnu xiqqaatii guddaani. Alhamdulillah ya Rabbi, alhamdulillah ya Rabbi ilahi kasi nuga khaira nufaise karake wallahi iranu dibadu barufi arrasi walin nufiduda asyukurulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi.